enti aya enra ana the karma president one god the seer ordinary for eko pm ewo Yeboah Agyekum Francis eso ema Yeboah reply no can be the chira na all call for his arrest nyina oko media source of Penyah prophet Kofi Oduro ene Ghana for no abetiasi one god the seer so na ensem a omo ka kire no for attacking Yeboah Agyekum Francis no ebusa esewani erisa ka kire mema on kire mu ayi Penyah block media mesra say any dey mu obe like video no other my subscribe button somebody click notification icon please update number to the wide and mama e will comment section oba so no she force anya biahwe na say wo USA wo UK na opezo service ka edebe fie Ghana asomdwie mu abra oyamo nhyehewa aya nala app ana obi ayi 2026 wie no na ni sem kro wo mu say from promo code Penyah TV ade service ka o me chow eku $20 for free. In fact omu transaction aya very fast o Sunday ya na edu fie na emu ho na no nala for asa chew $20 for free. Aya nala ana obi ayi used to be na yenko enim now abuso onu say Yeboah Agyekum Francis media na so oya adwuma so no pa. In fact na adwuma eso ani ama doctors ekukudam no e bona pass omu a omu nimade kwa akire de omu e kanfo Yeboah Agyekum Francis omu e bona pass ama ebi mo so no e attack go be ka na last 2 weeks ni mu ana na donko ata ne sister aye friend no ono the friend ata entry ono bi attack Yeboah Agyekum Francis e bona adwen kire no be ka say Yeboah ade a oye no e sika na ope ono obia onpe Ghana ni bia nkoso na e ni botom obenye sika dinti no e na ode concussion fun bi ode kire fun bi that time no na Yeboah Agyekum Francis ede how be see the body ene watermelon wahye ensu wo ho anom amanate pressure so no disaster trend aba eno so ana nana donko ata sister no ebe gina ebo ball na adwen kire Yeboah Agyekum Francis so no e sika no ope na obekun Ghana fo ne say e me no kra na ho se be deja on the internet na emu a ana Yeboah asade ncheche for eba na efa stroke eho eno be tire stroke yare ni mu e magan fo se stroke enya honhom yare e honhom yare age se ye nipa ebetimi aso ano e mo asade remedy kra eba how abetimi aso stroke yare no anos in case stroke kra eba how abetimi e kon be fa so akaru ho a ebetimi aboa ama e bia se nyame pese oje wa yare no ebetimi akonform ed ama Yeboah ed sanche tire we eba na eno ana kama president one go dey see o se dey bi Yeboah oni mo hwe honhom umeye eye honam ni nkyerɛkyerɛ na Ghana for so but Yeboah hwe ye because o ka say stroke yare enya honhom yare na honhom yare say oni mo hwe ho no eno ka say ewuo kra da Yeboah ni na nebucha fa bodituo honhom ya bodituo na Yeboah woni nkwa tentene onche wi ase say o ke kan nsem efa Yeboah ho abrante friend Yeboah Agyekum Francis o tie ni ye na anu me kan asem ba me bonibe na manko street ne ma me fie ya mantam na yedi ni bedi afahye because Yeboah Francis or obi a oni kwa tenten abaifo ama ni date anytime obi fi asase so eda sunsun wi ase eti ombomoden na ompe baby no fa na me catch you say so we a science student a men fa science and math spiritual I want meet now say stroke and spiritual and also the anas obi no be da enya bone and I say also the anas hu sama enya bone jo because sunsun wi aso ma me fie Yeboah ye ma wonyini se so wa magana fo num ayo mo de o magana fo adwuma ayo mo de so mo nya Messiah eti transasi so na mo to mo enye sare a eye sad news ma obusua because uni kwa tenti wasase so da sunsun wi ase sabrante mo hwe ni ye pa na na ntem mtewi onamwe oyale pa oyale osunsun wi ase e sare ti oda homem eti pia ye owu asem on pe bi no fa we accident wom bad accident wom yale a enedu ewom da sunsun wi ase so ofi ohia ebusuemu na okika kosikemu na so on pre bambody a then watch the movie esanity here ema Yeboah ebe reply me pese ye hwe video on na me ka se me che Ghana for na mama bu mfu se me post we be ka se Yeboah na ade na wo man kofu we attention sa na me fa attention mo na enje wo Ghana ni nkwa e pa cho enduru ama kire wo sugar duru awo no me pa cho nduru doctors a prescribe ya ma wo no se betimi aye adwuma agi se Yeboah ye we aka ho we kam assignment na ma ba na me ye no ho because nyame na yede ye obia opa Yeboah asem ye kan asem bone fa Yeboah ho a e kan wakoma e hawo enti hwe video no si like na hwe si na me kan asem wo ho nkire osisi ya abrante friend Yeboah Agyekum Francis o tie ni ye na anu me kan asem ba me bonibe na manko street ne ma me fie ya mantam na yedi ni bedi afahye because
Yeboah Francis or you be a oni kwatintin abayfo ama ni date anytime obi fi asase so e da so we ase so we science student am for science and math spiritual I want meet now say stroke and spiritual and also the anas obi no be da enya bone and I say also the anas hu sama enya bone jo because so we aso ma me fie Yeboah ye ma woni se so wa magana fo num ayo mo de o magana fo adwuma ayo mo de so mo nya Messiah sabrante mo hwe ni ye pa no na ntem mte we onam we oyale pa oyale we accident wom bad accident wom yale a enye du ewom da sunsu wi ase men kan say spirituality eni ho me no e wo Ghana ha ye top artist Shatawali ye chi no tumu because o kan say wo me ka say o the fear and panic ato Ghana for so ma ye be chi ye brother yi e de no koy na obi na di kan hye nkom so obi wu and on because okay so what me be with my mema won say o de o kan na ba me no fake ni de ye chi ono ya nchi obi a me pa to kura e ye serious bi a sa anima we ye so we dey me dey achaw pa na ebra Yewura His Excellency John Dramani Mahama, the president of the country. Mr. Message through why ye bibi fa hon why ye bibi fa hon ya one regulating nema we ye won sembi wo hɔ a ye can etimi affect citizens no pa side bibia we bia na ye say citizens no more life the top priority of whatever you want to do for us, because we can only enjoy your good leadership when we are alive, when we are living. We cannot enjoy your leadership if we are dead. To say me say obi ka se me wu a on say me ta akra repost mom say be ya nke be duru authorities for no obi ka Yeboah na wo post there we ahwe me wo numbers kakra, so at least panyin bi hwe me person ka panyin nu hu na nka oso message nu, but say me an kasa impression it doesn't affect me na obi a me kire kire science say nti ya wo say me nche da nim nema bi ho asema person me ka kakra ne say ehu etimi stress ni pa kese ma aduru a onum kra enya adwuma obetimi aka asema to obi so ebi audio per trend enye me money people who watch my videos say they want me to be alive ubetimi aka asem bi ama nkrofo we anya problem na duro na all no na eboa no ubetimi asay sa de na ma the pressure asenya kosoro but my mentor mo simple thing say oya stress my cancer asem we actually that say oya stress ubi can say me panic or na oya stress or blood vessels now naturally it has to constrict so that be a moja betimi aboyi na stress na why na say bibi na beto na be dwane anka wadwane. Initially, now adrenaline be secreted. It's a long-term problem. A cortisol and a be released. Now, some mechanism we sugar and glucose release into your system to be able to do the rest. But me know him say as me kind of was not retain when into own baby and glucose now, but glucose now I release about nipa be move from the liver. Own should have found but as some no be can penny fame. So I do wait mama glucose akosura bra na wonya ni and it's na video be say ya na me react to it ya na wanya but no what na aboa wo unti na me video yi free na koma ma obi an stress so uwa na enye no ano so wo ma ye di wuo ehunu na wa di nyame se wo be ye owi ase no untumi nye na fa bibi we fi Yeboah futu we mu so wo ma ehu ewuo ehunu na wa di wo be ye owi ase no untumi nye na mbom ahobambo very important ahobambo very important ahobambo no hwe niema udi ko yem so ye kristoni a fa wonyame sum yie so ye kramoni a fa wo kramo sum yie wo ye traditionalist so a fa wo traditional believe no yie, but the ultimate goal is that make sure that you are doing the right thing and won't affect you obi say omo udi o masema they don't just conclude say oh they will look at your heart. Man nye bibi ebetieti obi fa ahodi so emu obi mfa so di no krese the Bible na ka se ye ne ntamu nye good no exhibit that and you have mastery over spiritual stuff. Nyankopon be bo ho ban ahonhom be bo ho ban e pata o tie de me ka no nanu ya nka nsu e fa ya nkran de me hwe ne se nka obi a wo yesi na onim honhom a wotimi hu obi da achi hu so yare awrade na nka wo no waba se o okay bia nka wote ben ha ebia no ngwa ebia mote ha nsu e be yiri no e be yiri da se bia fifth of this na nsu no be yiri a se nti se wo wadamfo bi wo ba bi si akoda ne nchen se anadwi na abo nkwa ho ban wo card mpacho fa car no kosi garage ama mpake car no ofi nsu bitimi de akọ nka abebo ajapade ni nipa bebiri ho kwan na nka wo so aba mfa so makuro no so wan ntimi anye bibi na se nsu afa ye kwa miewa no na Yeboah mete ho no mente ho kwa obi obe kire science ma wote science mte o yare ase what they are na munnim what 2D as a 2D cartoons na yehwe nkrabrim na say paper no
2D say na ohun and na cartoons na say it me tiny dey nya 3D the friend 3 dimension hona asi hona wi asinim unim 4D 4 dimension what you what you say unim 5 dimension me pem mra be chire one say Yeboah na mo no obi ehunu na no yi hu efri wo mu wa wo yara yesi wanya yare bi kura no na me kasa wo de yare na yesi wanya na mo mama yare ni hunu na tu hu na mo ba mama ni hunu na ehunu na yare ni bekun man suro wuo so wan suro wuo nya me betimi di wa duru bia wo kɔ na abra wungu so wo suro wuo asa suro no na bekun enye de yesi bekun no Ghana tie Yeboah yie His Excellency John Dramani Mahama me pacho some of these things try and regulate it in the country mo fa mra ne ma bi mra because scientists ntimi mba bonte me kahwe ade se wode ne research work aba say scientists bet me be dina ba bia ka say okay malaria is ya so occur field no take samples so it's not the work of a lazy person but spirituality nipa no o man hu ye hu kakra bi sha atade bi eso kakra bia na osori ya na waka asem bia obi anya no hwe no verification o se wadae no hu ye enti che se o ka asem no wie no hu nipa wi na de twato se eyo hu na se mra na entimi nkava no there must be a law to regulate some of these things because enyame na be ha me a ebe ha obi mama obi a ehunu now even your parents even yourself man hunu na wo ho maka tro sa abrabo ne kakra se ba bi kwa na yeso wuduru na wunuru ho a kone kakra mama de eager for you to get there ni hunu na wankasa na betimi kwa de yare abro and into na some of these video me react to it so that it will save lives me journey ne me akonto na maba krom ha me ye mamo no ye yare afri ho so some of these issues we have to address it some address issue na me bedu na me diabetes pressure na me chiro book ma asem nko ano no na we ye physical thing na ya chiro book wa wi na nipa no edi nuane hara hachibu but oye ne portion control no na we afri achira de yare no abre nipa no nti president Mr. regulate obi mu say my we esen ka wutimi chi no ne esen ka ne president we wutimi chi no mame why Enrana Yeboah Francis ebe reply no na eno anansem no I travel across social media handle and akoto sofo Penyah Kofi Oduro akoto nanim na eno ana Kofi Oduro no so da bi edi asem kra na ekosi edi ade a edi Kofi Oduro aka kama president one na donko alta enuaba no waka wo mabom na we eni nsem a oka edi kire wo young man ya waba internet so church a biochemist Yeboah something his name this Yeboah guy more than mo baye no person mo kanisha baye mo person mo de kanisha first Dr. Fuyomo Cabro for this young man came and said, I will change the trajectory. Let me educate the people, but let me do it in our local language. And then let me explain to the simplest understanding that the common person can understand. Only followers will be ankasa. Stop your nonsense. Stop your nonsense. And you know, when we meet people like this, if they don't appear like your Pentecostal church boys, you know, it means on your papa saying, on your papa, ubi abonitin tidiebe. Huh? Ubi abonitin tidiebe. Wamo motu amwefu a womu nyiye no kromo na ekwesi dam na me fere me yire baby anka me be fama aba bi gina house sorry upon sorry mungo sorry upon hallelujah Nkwaseafuo twam gina ho Mumfa video entake Yeboah Agyekum Francis mami Yeboah Agyekum Francis hweme tie me medin no commercial boy tie me ma hu se wo ye video bia beto abontan wa mmedi ho ya opa o Yeboah Agyekum Francis medi ho ya papa woni mrebi enipa na ye video ma wona wo so no so ono wa bodamfo ayadefo ne hu akonya ne ye wo mde ba me fie ema no yale wa bodam teteli mekura beti man nante ye one god abusia one god abusia wa ayadefo
Yeboah Agyekum Francis pa. Eti ede dia badamfo yin aso so omoso. Ebusiana wase wo ya ton wa maka na wo bewu no. Wa ya defuo. Da bi bodani. Ko sa ko achi no hwe mi ye. Ne ho akunya ne. Wana na tie akunya we mu. Yeboah Agyekum Francis me ba cho me serew. Ebusia be ka se mfiri ba to wo bodamfo. Woni mo. Wa bodam so la me ebusia fo ne ba me show boy ho. E ma me kura me dia duro ka no. No obubu nyina atia yim. O wa bodamfo. Dabi akwasiam panyi Jimifo na so no Yeboah Agyekum Francis. Enyo ma Jimifo bi attention. Jimifo akwasiam panyi we. Kurasi ni honam kankani. Jimifo awe na we be ma tiri bi aya wo di so Yeboah Agyekum Francis ade abusua no wa hwe na ansa na. Do ofra no wa ngod abusua no. Hwe be ma tiri jijinji bi asesie. Jeze wo hu ni pasu ba bi enipa bi a wa ye jojojo ese kokwa apro abo na asa apro. Jimifo be say na so so. Yeboah Agyekum Francis. Why are the phone walk with you? What a quadrifunny ye? I will show on God where you are for walk with ye. Me didn't know show boy. Yeboah Agyekum Francis. Me say, Kwasuna yadi ya woje. Abrabo will be on your baby as me do some juma. Meme yes some juma. Meme dear no. One so dear media tells a fababu our mind Ghana no. And what mu. You don't want ye na me. Me fam me yesunsun po amene abofo ne honhom ne nante enso start ya ye on kire no me fa bia uridi ye ne me sumanya ba ko yoni bo ho amekram de attacking adwuma no enya biribia ne sunsun nko na ayo dabi na sunsun nko na bibia ko bi ba ya ho sunsun timi kire se monkwate ahaba we mfa nkoka no dabi ya wade bu on ma nipa se wo dron me se wa ba dron attention be ma me menya bi de bo me bra sisi am no nante aso se me yesunsun dwuma 24 good years ni and I'm starting here confujuma. Let Jimmy focus champagne tipo on course will drown we say bekasa. Now be so be video amana be nya ho adaje. Jimmy for we. Yeboah Agyekum Francis. O ya medu hu yawo. And to stop champagne Jimmy for be abusham so Jimmy for me say wo ye kwase champagne Jimmy for but dan for we. O jeje na ntwe we wo fui we. Ananti wo separate ko nu hu ya na. Any power separate ko bra ko tie mu ye. Any power separate ko de wa look at hwesa abusham wo ko asema. When you be at a chain of one side, you can't bear man. And Jimmy Focus champagne will say, Crasini will say, I'm getting and cheer will say, what poor will say. No. In could you say, Guy and one gas on the family, no woman, and Sandy Bedroom. Saying Sandy be woman. And a Bushano woman, and someone who are bought down, and you will go to Jimmy or Crimea will be entering country. That's in a Bushiano, woman who are bought down as a common Tiana. Capas champagne let him at media, so no Jimmy or Honum. A Bushano got me so ya Quasia, we are Jimmy for. Ye wo ka bia ye ntro sana be ka che me ma me ode se oba be wu kwasia ofui wu no ade afre wu kwasia mpanyin wate wu fi wate be ma ho kanka boye dwale utum hyehye kwasia odwan me prekote se aboa mpanyin mu so bia apagya no ho sole a na mo de ahoye a ne ani bre young boy ye sesu asua biribia tunu ho asua de wan fan transfer ni disika so de tira de so bia fa mo ne bra eno so ma so atunu ne esere so nyambe twa wakawate aboa wo na abewu awu biem kwasia mpanyin Jimifo fiefo na yale guo no kokohwe wo mu kwasia Jimifo ni perfim bi si na me kura me so no eze se do bia ye bua wo kwasia mpanyin wo so wo tumi na kuta wo so skuta kama katire kama ne se showboy so nkome me to challenge I will dare you. So kuta tumi na wo kama no usunsum so tumi bia katense na show boys me so usunsum na wo kwasia tumi ekuta na me se me ne so tan so katense na show boys wonkume me ma be yew sa ayi krati kwado me yew what say do church na yi Yeboah Agyekum na wanyew me de me di watem me so ye kwasia oni sunsu kuta na mo jimi kati hospital na sem de ho ba for de won fa me set example me Ghana for kwasia wo tumi adam ma yire me nhwe Jimmy, and will be yard animal in brilliant pass. Are they? Kwasia Pafo. Bra Captain Wabush Fanny. Who bet much the wagene, Eddie Amame. Comment session. I Penyah Media.